Ekitabo kya Zaaburi essula ya 31. Okwesiga Mukama tuli omu kabi. Aha mukuru w'abeshongozi. Zaaburi ya Dawudi. Ayi Mukama, niwe ndikwesiga, otarindeka kuhemuka ebiro byona, onjune ahabw'okushikirira kwawe. Ontege okutu orahuke kunjuna, ombeere orukiri rw'okuhungiramu kandi orugo rugumire orw'okunjuna. Ego, niwe rukiri rwanje kandi orugo rwanje orugumire. Ahabw'izina ryawe onyebembere kandi ompabure. Onyihe omutego ogu bantegire, ahakuba niwe buhungiro bwanje. Ninta omwoyo gwanje omu mikono yawe, okancungura ayi Mukama, iwe Ruhanga orikwesigwa. Nyanga bata omutima aha bishushani ebirikuramibwa ebitiine mugasho, kandi nyesiga Mukama. Ndiyashemererwa nyesiima ahabw'embabazi zawe, ahakuba okareeba obusaasi bwanje, wamanya enaku zanje, kandi tokampayoga mu mikono y'abazigu. Okata ebigyere byanje omu mwanya ogugarami. Ongirire embabazi, ayi Mukama, ahakuba nyina obusaasi. Eriisho ringwire omunda, amagara ganje n'omubiri gwanje binyangariire ahabw'obusaasi. Ahakuba ebiro byanje byona bimazire nyina enaku, n'emyaka yanje ngimazire ninsinda, mpwiremu amaani ahabw'okushiisha kwanje, n'amagufa ganje gomire. Aha bazigu banje boona mpindukire ekijumo, n'okukira munonga ahari bataahi banje, kandi ahari bagyenzi banje mbiire ekirikutiinisa. Abari ku mbuga n'omu muhanda nibampunga. Nyebere nk'ofiire otakiijukwa, ndi nk'orwabya orwatikire. Ego, nimpurira bingi nibambeherera, obwoba bunturukire embaju zoona. Nibangiira omu naama kusherura obwengye bw'okunyita. Konka niwe ndikwesiga, ayi Mukama, ningira nti niwe Ruhanga wanje. Ebiro byanje biri omu mikono yawe, onyihe omu mikono y'abazigu banje n'abari kumpiiga. Oyakize omwiru wawe omushana gw'amaisho gawe, onjune ahabw'embabazi zawe enyingi. Otandika kwitwa enshoni, ayi Mukama, ahabw'okuba nkutakiire. Ababi kababe nibo bitwa enshoni, bashuuma okuzimu bahunami. Abari kubiiha bagobwa endimi, abari kugamba kuba bashyikiriire, biine amaryo n'okwemanya n'okugaya. Oburungi bwawe kani bwingi, obu wabiikiire abari kutiina, obu wagiriire abari kwesiga omu maisho g'abantu. Omu bwesherekwa aho otuura, niho rubashereka enaama mbi z'abantu. Oryabarindira mu kibanda kyawe bakire empaka z'endimi. Mukama ahimbisibwe, ahakuba akanyoreka embabazi ze ez'okutangaza omu rurembo rw'amaani. Nkagambisa obwoba nti ncwirwe omu maisho gawe, konka kunakutakiire wahurira okweshengyereza kwanje. Mukunde Mukama, imwe abarikwerabe boona. Mukama arinda abeesigwa, konka orikukoresa emyekuniko amuzimurira bingi ebimushemeriire. Mugire amaani, mugume omutima, imwe mwena abategereza Mukama.